Ka Jaintia Joint Alliance wa kan thup ya artali kisain bahalang kita to ka war Jaintia Student Union wa ka Jaintia Youth Federation ni ka sengilang ba u chairman yang ka u ombor meter yang u general secretary u Everest Langstang u chief advisor yang ka u Alban Kashnga de lang ki dekhot depan bena ki wo lai cho lai tit no ya ka dwar yang ka jung bichar he ya to wa ipen kre ya ka madan artificial turf ka wa em halat japelem amlerem civil subdivision idawak pangkre ki wolai jaka yung bichar to em hun gi jarong ipen kre ya kani kamadan dewa penbat to iwa kre khaler we em ya hap kat kam ka poisa wadamang nyau poin kende phau ar kalor khana gi wahilai luti yang ki wo pan penche lang ba ka RTI na ka State Sports Council le yo ki ye juba bo hun yo i wahagi wi ki madan yang ki blok ne ki subdivision chenna waman kam ki madan wasakhian katwa kani halat japlem wan yo lakam ka wa pentam penhe don hi ya ka madan futsal najrong irukom kerle iwom yo ya hab hi won ole ki dagi bru do ong Alban Kashnga niliang ka Jaintia Joint Alliance ko ki wa ka sarkar jela upangkre hokko ya ki skim wa yo na ka sarkar India khnang wa ki khon khnro khlur ka thain le uyo asakhet ki upen yo ye sa wa em gi we woman le ga madan mane slem katkam ka RTI khana gi wa ikre la so phau persen dadep iwo mut dang sa san ru phau persen we helai luti yong ki ongi kachnat sports de pengsan go ye go yurim yong ka hi we ne liang yong ki le pengsan gi go yurim yong ki hi kam te he kutlat rai gi wo lai mi chi go yung bichar khnang yo chem ye sakhian we gi pai ba ka thain amla rem le uyo man toy gi katkam wa to hong pai yo kibriu ki skong thu bakla ada ke kam personal ne ke kam paiba uei bat ki bam kwa ban wanra ya development ni kemen bha habal apoi kata ke infrastructure nane kata ka synthetic artificial turf ngim persya are ya kata ka artificial turf ngim persya ara ban bhai kata ke manan bol halat japlem amlarem civil subdivision de ke ba pelong yang i ban persya kalong ba ka estimate kalong da kumbai kar komsna kalong da kumbai ndai larangi wat ya jing sisaro kamot ninem yo namar habangi compare ya ke SOR hapdanga hapdeng ka market price but ka price jongga department ka bapnya jaga kemadan kalong bat beneng kaya fair beneng berkendau terus litigation kemud kasyong hakakut ban verify ne ban scrutinize ya ka schedule of rate kemud SOR kemud ke SOR ka ba don hangi langba ki source ke bangi yo na ki private agencies na ki private construction companies but ka SOR ka ba la point da ka department concern halor ka rate jong ki materials nana ki infrastructure ansa bishar hidaka kod pada kendo bat ki bor sarkar andre ni syukwa ba kaya ka ba ngi kum ki kiseng ki pressure group ngila pan iya ka perthai ngila apply ki ka RTI andai na kaliang ka department korsen kam itu yang i mat tharai ne kala ban su bulldoze bait tharai namar ki yo e ka simple majority te kemut kila ban bulldoze bait kemut ki kheng ba ngi don khmat ngi na kaliang ka war Jaintia student ngi pen pau ya ka jing songu namenta i lokal mele jongi ba lakman remboi isar lakman remboi ilawan ra yau artificial turf hakan yang katain ke jongi ni nakaliang kaseng ngi ju kren ka brabar keno ka roy ka par ba wan ha katain ke jongi lada upai ba umentai ngim dudan ke jing persya namar ngi so thu haba ka pai ba umentai karoy kapar ngi yakyo te data kadau haba yade haba phai na kaliang no artificial turf ngi wan man persya ya ka quality of work mar ngi i kirkom tray rekom penyaj rekom le kalong syabab palat te data kadau
ni na galang dulu Jesu ni kwa ban pensyai sipi ki pai ba jang war jentia wat sya ya lamba kala ni yeng na ka banta ka jong pi om nam ta jang juwe namar ngi sang thu bun begwan ra yak khobor chene chetai ki ong ba ute umdan lada ni persya unsado detang kowe ngaku abandong ipi lada ngi job ya kane 6% aspa persen ngalak ban kular ute mudan ulak ban ne undon garanti daki peu kasan snan naman ngi i bon ki ba ki kun samla jongi hangne por jang ki don kata kasap katalan lesi me piru ki media PUI ba ngi nak leng kaseng ngi la sedang ban perlong kita ki football ki turnamen nang ning po thain ki kwa ban PNI kita ka platform ki kun samla lada jia baute bodan ulong kungkuwe ki jet project PUI ki sorok tang ban yat mbyo ba la jot la pra da shubu la do nan ujot upara no tang hapok ki sistem asnem menu mbak kli kene katahan gajing kling aku wan bu ya kita kibayalam bakla ya upai ba andre ngi kum kaseng ngi don ke nong rem ke waskem ngi compare na kiwe namar ngi don ke tenrai ngi de ki kinam ne napo warjentia ngi yang skem na bentai jong pi pai ba ngi kerpat skem ya pi ki pai ba ka warjentia ai gajing kaseng gajengi PNI yo swa kumba PNI gini ki kam bagi mengilek na do scholarship na negi sport PNI bal rajia ba uneu badan unjot tang cepok sama-sama kum balong untuk indoor game pilih yang mana den udan daki peus nem untuk proyek usaha bet untuk indoor game itu dai let's say yo pipi kwa yo balong untuk badan official kum balong untuk indoor game dai da pim kwa ai gajing trelang ai gajing sikri ai gajing senia PNI yo tu swa ke ba ka war jentia studian kamalam sipi ke pai ba jang kenang senang jang war jentia ba ka wai tang kita question Iri amlang ini neliang yang gajanti representation JWF Central Body hawa IDMI ke Alliance ke WJSU ke tip kam gajanti Joint Alliance dah jingi tok begini ke stadium ngki ke ada amni ha lat cepelem amlaram civil solution da am meeting ke da pi chong ini ki sngi ke da chaden le dai de iri hemi ke wi rai dan wi jumut wa gam ga janti jan alliance ke dia am ga jingi kren lang taw UM mi le jingi kren lang wa ulai chakmat hai jingi to wa ganu nu ga kam wa WJSU da rai ki wa ulai chakmat hai jingi to PIL da liang yong i gam ga JWF le UA ga jing kerchan wa am kti lang ha ga ni ga kam ha ro ga benta ga jingi am kam dan da liang yong i siang wa kerpat man kham tam ye gi pai ba nong song snong yong ga ni ga thain ni som daram le wa mau man pi wa cha elam bakla hagi nu nu gi bor go persau tho bakla to man ga jing ye krek lang khnang wa ga ni jing thmu yo man ga ko job dai ni ko e khulei